Kipadusia Parman APHLC pen mega rally kapiman laki si sosial muluk kacetong. Manja Forest Gate leji dok dokalom sang tiatrak banghem patong dam rayamat cetut pon rai. Jaipong long APHLC amunet tum BJP long chipa ogdun pua hokali pusi Jaipong APHLC arotum pen phirangkia mai kipha. Carbin long live prime time abirta long pen elisami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha. Pini jangmi poni phai inkora ke thomarni dipurong sopi Gov Boys Higher Secondary School pathu klamalong nonapong Lok Sabha kilika pharman APHLC songpen kipadusi radamai pi kipado bangso mailong lagisi sosiarat kachetongsi APHLC MP candidate jar katharpan aning kipathedun nonangleji jangmi poni phai inkora throgani Karbianglong West Karbianglong laben Dimahasau district ke thoma pharman MP kilik mate Lok Sabha kilik pedopon po Labangso kiligalong prek jam rat pangri asong atum mithang song pharman pen kachitoy dunong bang phuat tumapan kipahai vek japhan kidam tar ni pen along my meeting pedopon lo lasong thak thaksi throk ST Dipu parliamentary constituency pharman APHLC song penta jai katharaphan parjab dunsi along vote ke gamai lapen armu kachipok amai kapidu chimid mipina sonsi nang dolo Laso pen pini jangmi poni phaing kora ke thomarni election rally kipadusiani APHLC song penta Dipu Gov Boys Higher Secondary School pathu klamalong mega rally pedopon lo Bangsolong Karbianglong West Karbianglong atogano along kido inglong akhai mate Jasemet Karbi Dimasa Garo Kukili pen break jam akhai sotum chitong dunsi mailong RD chipi dunsi laki si sose amuluk pachetong ponlo Isi kimat hanang jalama bangke inglong so ki jogwan long nangji lapen hempre kang thim kachipalong vek je phansi pini mayalong lapuson armu kachitong pusi raratum pen pachini pon da flow lak photo ke long ni litu ate inglong rat tum an kilonjia o hamia adivasi tum an ke nalon kidam tang BJP tum Congress tum ki chok che pot ilitum ki vir lo ke di duk pik pak lo idet ki vir lo kait ki vir lo itum a phai da jumong ngong lo lai hui jok ta chini lap lo la sinon ki APHLC long nang dun inglong rat tu an thu ke adivasi ke do an la ken kilonjia o hamia ke do an thu ke la ke itum APHLC phan se nang pilap po la si itum lat photo ke itum long wegi la pensar proxy vote jog rede pu rada panali pachini chomtha proxy vote ke jog la tum a hok jog OTT la sik la proxy vote ke jog long ye phansi la BJP pen Congress tum ke Karbia tum ate polling station ta arong pen terek et bangke la singhason da loge bang terek lap bangke akahilo pon lap Karbia tum ye vote ka pilong le de Japan amben hala so lar ke bongali bihari tu mansi papi jokore titi la ben along ka prek ta Karbia tu mangge papi lutlong le det po la amithang bahini bang thom tum ajaha ka tum aka prek a pe pen ching thang po police ka lili pisi BJP tum poisa pipo police up a uniform pa jing thang po la si har lu papi lutun po anke asil ta pa chong hu pon det po la pen hala non EVM along ta son taxi berdun thapare titi ada prang si claim la pen ke hala vote bela ko bla postal ballot ke pije tom phan hala sakoriya tom phan ta pa ther dam si hala tom phan vote ka pi de dia phan claim de titi BJP pen Congress ko ki do tribal to nang dikini idupsi amailong manani pilo sudang tung sa BJP le pen Congress long ke do moheta pulo alang litum ke BJP long le pen Congress long si gedolo pulo tangte
Cicini non ili tumanda cini masilo lagi bihari pen bongalia fansi ke rap dun lo lagi biharia la pen bongalia tu masuk kidar lo ke mandun hala tu apohora lo hal tu mandun. News report Carbing Long Live. Gari kevek atum amek kameng ipen kevek ponote kisung chitong loktiti. Lason si nipain ko rahiniani arni kangsam porpai near kep apor malom Manja Police Station ke parlo Manja Forest Gate at dungalong sangti ke pona truck registration number AS01EC 5673 koson penone tuwara kong ahem patong pipon rai. Bonta gari kate warabang nona matke pangthek ponthek thilang lapen birta ke enduna pora hut police atum nangle pon pelang. Bonta tibok terai tumpen ki than pon ke steering failed at pusi ninje pon. Phuluni pen dirchuna rongpi Carbing Long Live. Politics along pinang atumke ahok hialam paklang pen mithangale ki enje phan kabori pondu. Sonsi jangmi poni phaing ko rahiniani langhin constituency jaipong lokhon bepa thuak lamlong BJP pen vote kire kamai kibi ponlong APHLC song pen kachipa ogdun puke ahok kalipusi jaipong APHLC rotum pen ningje pon. Labang soarania mayalong kachitong aphaita bang pharu hini bak nyan veji bonta asuri lepen joining ta asuri pusi ningje pon. Joining do chip bang koi baksi do chot lapen BJP amithang matsi chipa joining rat pusi APHLC tumpen ningje pon. Kapre ka party pen ave BJP hijana matsi joining rat lapen ID ka so maraphansi pangrum ponaret puta ningje pon. Lasi lason rar phan ke pamang huakam munon phita claim kledet sikimi pusi arbok pon lapen ke pachu bayalam than areta nangni pusi arbok pon. APHLC labangso thang members kali pen pini labangso BJP sarkar atum labangso pini nitum dak jai pong ahiti pen tibok het nitum lokhon berong labangso amai thipi ki bi pen nilitum aphan APHLC party mate asongja putum han isi jakong nang papaptum asonsi alang itum BJP atum bang lasonsi nang paman labangso ke paman alam sedang kopilon ni pudan bangke athe alang itu maba la ID ka pen ke chenglok ke bala ID do tum aphan busitame alang itu maba BJP atau masih BJP masih angko latumbang kutu pacikup lapen maplas dan ke cara kot la sobang ajui nama sitame hala ID ka be tum bong suma tum han class 8 class 9 kacali tum hansi abisiko e bangke alang itu aphansi latum bang rek pon roisi ini la bangso bang koine ko ane la puson muluk do thai stame la tu bang ki putu bangke latum bangke aparo asuri si latum bang kadingje stame la puson si latum bang amen stame taram ponlo stame bang surian bangke latum abe stame domosi akyong sini li pudam lo bang koi dak si do choji sita lata bang koi kido stame ID ka be tum dhok do lo la pente ID do tum stame la bangke BJP masih BJP mat thotsi latum bang jin si latum son paman pon alang itu bhara iho mulong suri ini atangka kilo setame akama ge majokta haladak ahin nahi pen munit dunbe amat akhali si bu bitprong tangong te munit mate hala tempo ki bangsi ke ong thu la sona ka chelon le do tasi alang itu laki ka thera ka che palamu nilitum ka gitu na teng ke pendapsi alang itu meeting do ipu ceta pendap bangke 23 April ke kado ka ya bang putung ta di putun egi apot munida vedetna pasi pini alang itu dak et han kibi apot unan munid roinang pasi aning ki akha setame alang itu akha teng pen Phuluni pen dirchuna rongpi Carbing Long Live. Bharatiya Janata Party pen Carbing Long lapen dimahasawara raphan hemprek nang pipopu kachechak alamcha ningkan phodam erapita Carbing Long lapen dimahasawakar innei ahemprek piniarni anta BJP sarkar tum pachun pithek thede Article 244A mate hemprek amen pen MP kilika hulote kachepa haija phan rada tumalong lamchak pitikang rinti
BJP party tum penta hemprek amen pen MP kilik ahut rarame pialong kidam tanga por ahut BJP songjar po mate Minister Barim LK Advani Rajnath Singh tum tawangsi BJP party jongsi Bharadet charilong lote karbianglong lapen di mahasawa farman kar inai a hemprek nang pachun pipopu lamchak pitikanglo. बहनों भाइयों, अब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का बात 4A को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए यहां के लोगों की मांग। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड है हमारी गवर्नमेंट बनाइए और हमारे कैंडिडेट जयराम को भारी मतों से जिताकर यहां से भेजिए। हम इस इशू पर बहुत ही सीरियसली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट विचार करेगी, यह आपको भरोसा मैं दिलाना चाहूंगा। Lason si kidam dang surini ra Christier Kepaninkan MP kilik kapeduahut rarame pialong hempregamen pen MP Horen Singh Bepenta BJP party pen MP Chipahai Ponlo MP Horen Singh Bepen hempregamen pen Karbinglong Araraphan ki pialamcha Karbinglong Araratum arjuit tha यूपीए सरकार उसी के लॉन्ग में की लगा है मां इंडिया लॉन्ग होम मिनिस्टर है दी ऑलरेडी कारपेंग लॉन्ग आरा तुम हेम्प्रे का निहान भी नोंग के एग्जाम पूरा का काम तो लांग उसी की दा होती तो यूपीए सरकार उसी मास्टर के लॉन्ग में आता सारा पिना अतु पिना पॉलिटिकल पार्टी दी मते ऑर्गेनाइजेशन अतु आरा मत नांगी पुबा नम तो नेलो नांगी पार्लियामेंट लॉन्ग नांगी चाटे लाम नि युदुलो लासो पि होम रिप्लाई मोला और लासो टेंग मनाले फान रिप्लाई ने ति बांगेला बानी तो चिंग माबी populasi BJP di kita itu aku ini orang macam mana? Oh, cingwai bukan cingwai, bilang orang yang tahu kan? Orang di mana tahu? Non cingwai pan iklim bom dulu. Oh, oke, oke. Sosial media lo orang juga benhok kali. Oh, lalu orang mana kelar dak? Mana tang ya, JRO bisa long ke hemprek long lima ti. Lalu sah. Jadi itu kan Amit Shah pan jadi. Lalu hemprek lo piuna jak gitu. Bang tu long jadi. Lalu rakyat sini bang tu sih. Oke lah lo. Aku karbiang long ada aning deh. BJP सरकार होती hemprek long itu. Lata kidam tang surini ra Christier Kepaninkan MP kilik kapeduahut rarame pialong Karbinglong Thomas Council CM Tuliram Long hangpen Karbinglong Araraphan BJP pahainon Horen Singh Be aphan pahailote hemprek palong vek jipu Raraphan ki pialam chaklo hemprek amen pen BJP tum che pahaidar phita Karbinglong na pen di mahasawa kar ine a hemprek piniarni anta pachun pithek khedat hemprek kapilong ji ke aphialam lo Karbinglong ke akhim si ingthur put popusi APHLC youth wing amepu sarsing bepen Karbinglong Araraphan pachini pon la soputhak ni lihin ben kaneng tingel halo pini Karbinglong Arara chinai lapen la BJP long ke to asongja potman chinai lapen Horen Singh be ke hai lapen ke CM tulam ro ha ke hai mata lake chini vek nangji Rajnath Singh Samson Karbinglong Arara lapen Dima Araraphan Article 244A Napachun pi vekji pusti alangli lam chak chipilu LK Advani Asanson Sarkar banglo pulungte BJP sarkar banglo pulungte Article 244A kelga napachun pi vek pusti lam chak nang chipilu hala bangso lam chak pena posi kar bianglo ara tum alang tum ki ong dunga vut pen Horen Singh be ke haifan pi haidulu tebonna pini tum theglong ningkan pho dam erapi pini hemprek ke aphialam lo Karbiang long mangke ni tu anivan ang jelo la BJP sarkar nang kacari lopu ben ke kiduk akhim sing thur kerlo hempre ke palong ga phialam lo ningkan phong bong Horen Singh be ke hai hempre ke hang nang jia ding bangke radio si hang don rong lo hempre ke hang du nang jia ding bangke alang tu bangke train si pasang thap pusi hang don rong lo la subena positini tungkar bi ang long arada ki mang bangke tikuk det lo CM turmo hanga mastame Horen Singh be mastame alali talam chak chipi lo kadi alam chak chipi ting men pini konat lo itum theklang lo CM turmo hang ningje lo jongsi hemprek non BJP sarkar do unhut jongsi palong thek polong te CM ar pu pename sun tukji pu sialang te rat ahong jailong si lam chak chipi tapi ni ani ningkan podam erapi pini kunat hemprek lo hala bangala lalu bari ke thedung question kunat la hemprek ke la pen ke non he jolang ni mai meeting ogan ni thuli lo nora bangke o morsing ti so men me system tang li lo
Omor Singh tiso men na si lam chak pililo nona dihu jong si Omor Singh tiso yung si MP hai he pulong te CM tuduram ong hang bangke CMR pu pen sun tukji lapen political career pe matalang li sun tukji. News report Karbing Long Live. Assam State Arm Wrestling Championship Guwahati rong sopialong kapiman ponalong Karbianglong Arm Wrestling Association pen Arsemingleng Misen pen Chipahay dunsi Karbianglong aphan nongme kiwan pin. Kidamtang ni Pine ko ni Club Downtown na tumpen kipatir pipon Guwahati rong sopialong kapiman pon Assam State Arm Wrestling Championship along ilitum akhayang bong penta Arsemingleng Misen pen Chipahay dunsi ilitum akhayaphan Misen anongme nangwan pilo. Jasimet pet Karbianglong Arm Wrestling Association na tumpen bang photum bangso Assam State Arm Wrestling Championship along chidandunlo. Bangso ang bongpen Arsemingleng abang Misen pen kachipahay dun thikapot alang lipan puthot national ang dengalong ansi ingway pon thutanglo. Karbianglong life pen Arsemingleng aphan karju panahut alang li kupipiang dengsi kachipahay dun lo malapen alang li kunatsi Arm Wrestling kecharli dun malapen thanbang doma mate avema Karbianglong life athing walong nang kithan nalam thele ilitum arjupon sina. Mingleng. Ya ta ke ningkan kena cap. Ningkan kena cap. Oh. So ke dam tang apor nang li ada arm wrestling lo ke haidon bu ke talong sini li nang ko homri lo. So ada enang li ku pipi son si ke haidon lo than ji. Ni hal dak sub junior long gold medalist pare la second junior lo mange second silver. Kedam tang apor nang lila puson ni ka Charlie dun doma la penang li panang thana bang doma yam tang la ni juning het si arm wrestling son ka Charlie son start lang pare nang than bang ke ave la lim tham si son cheboi lo la itum lo khujai lo Charlie hut son ni ik pen chingwai lo wet namang pare son Karbianglong life athing walong pen Karbianglong Arm Wrestling Association na mepu salvation leng pen ke than pon ke nilitum ke Charlie ji ajaton thangnata ave mithang ke Charlie ka chipaduk pana joksi lapuan ang deng stame kilidun lasi Karbianglong akithe kidinga tumpen nilitum aphan nangrab dun thurote nilitum akang tuyang deng anstame chipalidun un pami ji pusi Karbianglong life athing no kachuning dia lamthe chipaklang pon nilitum chuniri dun tum Karbianglong Wrestling Association pen nilitum la practice system thang equipment ave itu malong table practice system table ta ave am wrestling table lapen lapu kaprek equipment system itu malong ave siksak pick weight do asap so very tumlong weight do si alang litum system chuning ri panol litum phan nangrap dunji fan pancol dong kamukam pen wiki be Karbianglong la Pinia Berta ke lapansi kang ton poniglo Cardon.